လေးနဲ့ပဲကိုဆန္ဒပေါ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်Hakha ani kulani khatnak Lamzawhnak a Thawnglatu pakhat le pastor pakhat an tlaih na Hakha ani kulani khatnak Ralkap uknak dihlak langtarnak Lamzaw chu February ni kulani suri chun sumilam pani a tua ase dihlak langtar dinga achuak mi na chu Hakha Carson Hall mai a iton ase asina in Carson Hall mai ton ok a ara mi minau cheu kha chu pelakni thiar thling in an khamna e kalnak nawl an pe na loပြည်သူလူများကိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒတွေသဘောထားတွေကိုလည်းကြည့်ပေးပါမင်းတို့ပေါ်ဆောင်ဖတ်ခလင်းလောက်တော်နော်อย่าให้เราเป็นอำนาจในตัวข้าCarson Hall mai a dihlak Lamzaw ding in a tong mi na chu meithat tikahnak in an ka na I mibu an thek na asina in dihlak alangtar mi na chu mibu I thek lo in an ume Upa le Ralkap ni bu chau lampi chung chun nan kal kholo tia an ti tan na chu cha a dihlak langtar in Lamzaw a timh na chu Hakha Baptist Church HBC biak in hulai Carson thlan kal nak lam Hakha ko hlun lei zuan nak lam tu in dihlak lam an zo Ralkap le pelek ni si in lampial in dihlak Lamzaw mi na an bo than na cha a Hakha ani kulani khatnak Ralkap uknak dihlak Lamzaw chu Hakha si in mai a di ter se Lamzawhnak in Mizapi kir lei a The Hakha Times CEO pu lawm puya chu pelek ni an tlaih minung pakhat pelek ni atlai ti thongpang thei sila changka in minau na chu Hakha pelek zung lei a kaldi thana se Hakha pelek zung phan hlan vumtu mong cher tual kam in Upa le Ralkap ni lam an rak kham than e chulam kham leo a Hakha Kothar Methodist Church Pastor Reverend nguntum lian an tlaih than Vumtu mong cher tual kam aphan mi minau na ni nan tlaih mi na nan thla na hlan lo kan kir lai lo tia Upa le Ralkap an dir on ve na asina in tonvo ngeitu upa na le palek an itong e February ni kulani riat zarpani a biaknak lei upa le chawza le tonvo ngeitu tonnak ngei ding in becha asi cha a minau chu kirtar than an se Hakha a nikulani khatyang Ralkap uknak dihlak Lamzaw ase chang e pezul in dihlak langtar timri ase chundam chung hun kip a hibantuk dihlak langtar nak chu tu achiaw seve tia kan thei At ang mga kaya ko, kaya